بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Ibet ko kayo ati naguzo az zaitun, aguso palawa torsinin, gugyang kaiya ingde sumasarig. Ustayan, supisa paan wallah subhanahu wa ta'ala nagyuto sa talwa mga derpa, kaya po una no mga suguyan ang mga ala itiks kumargan. Paganayron na derpa apagtuan no ati naguso az zaitun agya Baitul Maqdis kaya po una no Isa alayhi salam. Ikadua nagya pala wasina asupim bitirayan wallah subhanahu wa ta'ala aguso Musa bin Imran. Na ikatlo nagya ingda Makkah agyanan su ingda sumasarig kaya po una no Muhammad sallallahu alayhi wasallam. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sabna rainad nami su manusia sa lebih mapia abuntan. ثم رددناه أسفل سافلين. Orian ya napukandud namis kanian sa mabuba sa tama na mabuba. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Inon tabu sumia maratiaya aguming gelebuk sirang sa mga pipia kaad na bagyan nira na balas sa di kepinda. فما يكذبك بعد بالدين. Na anto na ai makapumbukagreka ko gawi iya kapumalas. Hey manusia. Ustayan, aya maanaw to na kebeloy kaniya na pakapumbukagna so gawi iya kapumalas wallah subhanahu wa ta'ala. Hey manusia, pakaisa akasangka maana istifhamin kari. Amay kakatawan ka so paganay kiadnar ka na kiyato kawan ka aswallah subhanahu wa ta'ala na kaganian so kapakakasuyan yan ko inad niyan sa paganay. Sa inong kapseng ka sa di uto kagawa wallah subhanahu wa ta'ala. أليس الله بأحكم الحاكمين. Bedis wallah ilbiya mapia ikakukum ku mga pangungukum. Pangnal ko sora. Giye sa sura amisa pa unswallah subhanahu wa ta'ala ko kaywati naguso zaitun. Aguso pala wator agugiya ingda Makkah. Sa pembeger niya na inad niyan sa manusia kupi temana na mapia ataw nga gubuntal. O ilaya tanu subuntal agu tao nga kiad na ko manusia. Na mabnar tanu ang kanana katero. Kasulangwan na inad nuwala subhanahu wa ta'ala kulyawaw ulupa. Na palaya din makadudula so taong lawas yan melagid so pati ski anta aka so duwa ski aka adin. Nasupman so manusia na minisenggaya kaad na makam bebetang ko kapilala kaw niyan. Akna uba makadudula. Ami pupuro yan na beneng yan nagugyo ulun yan. Ugaid na udi makasawa sumujud ang kanana beneng ko kadnan yan. Nagyenan din ni paganay agu ko nami punsad ko apoy unara ka jahannam. Na si isang kaya katay demiya kipan tagiyan. Napekandud niyan siran ko mababa pangkatan. Inuntabu sa tawa maratiaya ko sugunian agung gelebek sa mga pipia. Agyutus sa mga gelebek kasimba ay pekarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tumyuron sa Makkah aya kadakla ayat yan na walong. Tumyuron ko urian o Surah Al-Buruj.